Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa dithulaganyo tsa go ikanisiwa ga moporesidente wa naga di tsweletse. Motlatsa moporesidente wa Malawi o tlhalositswe e le monna yo a neng a inetse go direla naga ya gabo. Tlaridiale. Dithulaganyo tsa go ikanisiwa ga moporesidente di tsweletse kwa Union Buildings kwa Pretoria ka Laboraro. There were issues that many of South Africans thought things would not happen accordingly. There were some few threats of the elections not taking place. There were some few threats where the announcement would not be made. This one also will happen accordingly as planned, and all other things that might be there to threaten, if there are net joints. We're working on the same, very much satisfied, everything in order. The ceremonial elements will include, amongst others, a 21-gun salute, a salute flight by the South African Air Force, the inspection of the South African National Defence Force battalions, a battalion march past, and a mast fly past, which will include the South African Airways. Moitseanape wa dipolotiki Ngaka Fikile Vilakazi a re semphato sa makoko kganetso a Afrika Borwa se tshwanetse go rulaganya le go loga maano a botoka tebang le go nna le seabe se se nang le boleng go merero ya dipolotiki mo nageng. Ngaka Vilakazi a re lekoko la Umkhonto weSizwe le tshamekile ka tšhono ya go busa porofense ya KwaZulu-Natal. The MK and the EFF, Al-Jama and the Progressive Alliance basically may need to regroup itself and strategize in terms of what are the best ways of acting as an opposition in this invitation. And my suggestion would be that let it be not just a positionality of mudslinging and agitation only, but let them consider an option that says, how can we best maximize this moment so that we contribute towards service delivery to the people of South Africa as the opposition. Profense ya Limpopo e na le tonakgolo ya ntlha ya mosadi morago ga ditlhopho tsa kgwedi e fitileng. Ngaka Phophi Ramathuba o ikanisitswe kwa kokwanotheo molao kwa Leboakgomo ka Labotlhano. Tla re lebelele morago la gagwe. Ngaka Phophi Ramathuba o ne a tsamaye mo mmileng ono kwa motsenselegae wa Mashamba fa a ne a le ngwana. Ene ke mong wa bana ba motho ba le batlhano. O tsene sekolo sa primary kwa Chitankule. Tsala ya gagwe ya bogolo Martha Molaudzi o tsene le ene sekolo. She was very bright. She liked the work. You know, the most thing that I still remember while we were still young, there was a garden at school. You know, she was staying far from the school, but she will make sure that she have to water her line. Can you see? Then we grew up together until we reached standard 5, which is grade 7 today. Morutabana wa gagwe wa pele a re Ramathuba o ne a le botlhale. I was English and geography teacher, and I taught her, you know, when it comes to debate, she was always the first one to volunteer to do all these things. When it comes to geography issues, I had no problem. I know even if I do not have much preparation, people will always do it for me. Tsala ya ga Ramathuba Musa Mabasa a re Ramathuba o bontshitse matshwao a go nna moeteledipele a sa le monnye. She was a leader by her birth, because during those years, you remember, as Christians movements, she will be leading us with songs, and she will be able to listen to the elders in the church. Ramathuba o dirile mophato wa bolesomepedi kwa sekolong se golwane sa Mbilwi kwa Sibasa. Morago ga fa o tsweleditse dithuto tsa gagwe tsa kwa godimo kwa Sefako Makgatho Health Sciences University e neng e itsege jaaka Medunsa. O eteletse mokgatlho wa Sama profenseng ya Limpopo jaaka leloko la mokgatlho wa SACP le ANC. O ile a nna leloko la kokwano molaotheo ya Limpopo pele a ka simolola go dira jaaka mokhuduthamaga wa boitekanelo. Jaanong o tlile go tshwanela ke go tlhopha kabinete ya profense. The cabinet will be informed by Through the Eye of the Needle. Through the Eye of the Needle talks about ethical leadership.
the leadership that will inspire confidence in the masses of our people, the leadership that will understand that here we talk about collectivism, it's not about individualism. Amathuba a re o ikelela go isa ditirelo go batho botlhe profenseng ke Katlego wa dikgang tsa SABC ha Mashamba. Bašwa ba ba kgwebegileng marapo kwa Postmasburg kwa Northern Cape ba dirisitse letsatsi la bosetšhaba la bašwa go tlhagisa dingongorego tsa bona ka ga selo se se kwa godimo sa bosenyi jo bo akaretsang tiriso dikgoka ya bong le tiriso e botlhaswa ya diritibatsi ga mmogo le botlhokatiro. Tonakgolo yo a sa tswang go tlhophiwa wa porofense eo Ngaka Zamani Saul o naeme baagi ka lefoko. Tlhokego ya mosebetsi batjheng Northern Cape e balelwa ho diperesente tse ka hodimo 40. Ho bile le ditshepiso ho batjha nakong ya ho ngoka bakgethi mme di ne di aga ka hare ho ngodiswa ha batjha hore ba fumane mosebetsi le tshepiso ya mosebetsi. Ga gona sepitse se utlwisang botlhoko o dula le o mama mo tlong o yo peyang granta mo ile gore wena o le ngwana wa gage o sa lo heditse matric maybe ka 2018 since no yana ga se o kry mereka go nkiwa batho ba ka ntle ba tlanka tsantsa bane ba ileng gore ba tlo re bolaya ba nka mesebetsi ya rona. Le ha ona le diphephetso hara batjha tsepo e sa le teng. We go to the clinics for fetal alcohol syndrome, we go to schools for drug informations, we almost everywhere. Mmuso wa province ya Northern Cape o kgothaletsa batjha ho iqalla dikgwebo tsa bona. We call for young people to be entrepreneurs in their own right. Look at business opportunities that are there. If you've got a concept, put that concept on paper, go to the provincial government and ask for assistance. Tonakgolo qollotse hara tse ding ho kenyeletswa ha batjha ho ntshetsopele ya moruo. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Postmasburg, Northern Cape. Re tswella pele ka dikgang tsa rona. Moswi motlatsa mopresidente wa Malawi Ngaka Saulos Chilima o bolokilwe kwa ntšheu kwa borwa jwa Lilongwe. Chilima le ba bangwe ba le robongwe ba tlhokafetse mo tshogakanong ya sefofane beke e fetileng. Mopresidente wa Malawi Lazarus Chakwera o solofeditse go bolotsa dipatlisiso go bona se se bakileng tshogakano eo. Motsotso wa kutlobotlhoko go baagi ba Malawi ka nako eo ba neng ba laelana le motlatsa mopresidente Dr. Saulos Chilima. O tlhalositswe le go tlotlomadiwa jaaka moeteledipele yo o neng a le botlhokwa thata segolobogolo go bašwa ba Malawi. The loss of everyone means so much, and the loss of a certain vice president is a huge loss. Because this is a vice president who was very visible, very engaging, very energetic, very positive in his outlook. He was a go-getter for Malawi and had confidence that Malawi was on the right path. So it means a lot. Many people are mourning, especially young people who also identified with him. Badiri mmogo ba ga Chilima ba re ba tla sala ba mo gopola ka botlhale jwa gagwe. One thing we'll remember about him is his zeal to fight for this country. He was a loving person, he was a kind-hearted person. He wanted to make sure that there was peace in the country. Khabagare mopresidente wa Malawi Lazarus Chakwera a re sesole sa kwa Malawi se tla dira dipatlisiso tsa sebako sa tshogakano ya sefofane. Chilima o na tsewa jaaka ntlhopheng yo na le bokgoni mo ditlhophong tsa bopresidente tsa ngwaga o tlang. Le fa dikhuruego tsa baithuti kwa Soweto di nnile le seabe se segolo mo kgaratlhong kgatlhanong la apartheid. Komishene ya ditshwanelo tsa botho ya re bana le bašwa ba gompieno ba lebanwe ke dikgwetlho tse di farologaneng tsa ditshwanelo tsa botho le go tlhoka tekano. Komishene e ne tshwere dingangisano tse di ikaeletsweng go samagana le merero eno. Dikhurego, tiriso ya diritibatsi le go tshola bana ga barutwana ba santse ba le bannye ke dingwe tsa dikgwetlho tseo di lebaneng bašwa gompieno. Mathata mangata, especially
naheng ena ya rona ke hore bana ba bangata ba tswa malapeng a robeileng, ba tswa community tse robeileng, so re batla hore especially letsatsing lena e be letsatsi leo re ehlile re tsamayang ka message ena ya hore re batla hore batswadi le bohle ba setjhabeng ba utlwisise hore ditokelo tsa bana ke ntho e bohlokwa haholo. Komishene e supile fa ba le diperesente di le 67 ba sa itshwenye ka go bega dikgetsi tseo ka ntlha fa ba sa dumele gore ba ka bona tharabololo. Fela barutwana ba dumela fa thuto e le botlhokwa. This day is very special because it reminds us of how people fought for education and how important education is. Matric is not always people don't really get into workspaces with just matric. Nowadays they're focusing more on having a degree, a certificate or a diploma of something. So I believe that education is the key to success. Baeteledipele bangwe ba tsa tumelo ba re kereke e tshwanetse go thusa baagi bogolo bašwa. The idea really is to expose the young to their human rights so that they can be able to face life more confidently and be more assertive. We look at a project that we started last year, which is called SHINE, which is about social harmony through national effort, where we can then share the stories with the young and the old in order to build our nation once more. Because we believe that it is only through us with having this type of occasions where we can talk about what has gone wrong in order for us to be able to rebuild our society. Le fa naga e santse aparetswe ke mathata a kgolo ya ikonomi le tlhabololo ya baagi, go solofelwa fa mananeo a jaaka ano a tlile go thusa go kgontsha bašwa go bona bokamoso jo bo tsweletseng. Molemo one motho wa SABC News, Oliver Woodbosch. Setheo sa Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings sa re seemo sa di museamo tsa naga se a tlhobaetsa. Setheo sa re seno ke ka ntlha ya go se tlhokomelwe ga dikago. FAK ya re puso ga e tlamele bommasepala ka matlole a go tlhokomela dikago tseno tse di botlhokwa thata go baagi le bojanala. Go na le di museamo di feta 300 mo nageng. Di museamo tse di leng gona mo profenseng di akaretsa tsa history, tsa sesole le tse di bontshang dilwana tsa tlhago. Mo toropong ya Lichtenburg go di museamo di le pedi e leng wa Ampie Bosman le wa Northwest Agriculture. Northwest Agricultural Museum e agilwe ke puso ya apartheid ka 1992. Ke mongwe wa di museamo tsa temothuo mo nageng ebile ke yona o le mongwe wa puso mo profenseng. Museum ono o somaretse history e ka ga didiriswa tsa maloba tsa temothuo ebile o na le tsa sešweng. Kgwetlho ya go ela di museum tseno tlhoko ke tlhaelo ya matlole le kgaogo ya motlakase e tlholwang ke bogodu jwa megala ya motlakase. Museum ono o bontsha dilwana tsa temothuo tseo di neng di dirisiwa bogologolo le tsa gompieno. Se ke jokwe e ne re go lega mo kgomong. Masepala wa selegae wa Ditsobotla wa re kgwetlhokgolo ya ona ke go sa tlamelweng ka matlole ke puso ya province. Re dirile boikuelo go lefapheng la sports arts and culture go bona gore ba tla into the party ba tlo go assista masepala go netefatsa gore di museum tse they are up and running they operate as it is required. Mokgatlo wa Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings wa re baagi ba tshwanelwa ke go nna le seabe mo go somareleng ngwao ya bona. There's so many examples of what happens in destruction of heritage and vandalism of heritage in our country, and this is where the FAK has to come in, and that's where communities have to come in, and that's why we are now calling on communities to look at the heritage in your country, in our country, and in your towns. Kabagare lefapha la botsweretsi le setso mo Northwest le ganeditse dipego tsa gore ga le thusi di museum ka matlole. Ke museum le mongwe fela e leng museum wa Mafikeng o ileng gore o wela directly ka motlase ga rona. Tse dingwe tse o fitlhelele museum o tshotsweng ke se go tweng ke NPO, a private company, tse dingwe di wela ka motlase ga bogosi, tse dingwe di wela ka motlase ga di masepala. Mme go ntse yalo mo di museuming tsotlhe tse di mo bokone bophirima re ba madi kwa thoko ngwaga le ngwaga, madi a leng fela ka fa tlase ga di milione di le 2 go leka go thusa gore di museum tse di nne le tse go tweng ke di operational costs.
komiti ya di-museum mono Northwest ya re go somarela di-museum go tla thusa go godisa ikonomi ya province. Zebulon Maine, SABC News, Lichtenburg. Go santse go tletse ketsaetsego kwa Mamahabane kwa Ventersburg kwa Free State kwa gone baagi ba tshwere mphage ka mangana go sireletsa projeke ya motlakase o fetlhiwang ka marang a letsatsi gore e se fudusediwe kwa toropong e gaufi ya Virginia. Baeteledipele ba baagi ba bega gore go ntse le maano a go fudusa projeke eo ya diranta di le dimilione. Mme seo se tlile go batima ditšhono tsa tiro. Tshepišo ya projeke ya dibilione tše 2.7 e ka amogwa badudi ba motse wa Mamahabane. Badudi ba re tshepišo ya projeke ye e dirilwe ke mokhanselara wa bona le gore go na le palo ye e rilego ya badudi bao ba tlo go hiriwa. Fela badudi ba Venter bao ba sa thabago ba makatswa ke dipolelo tša gore projeke ye e tlo išwa ka motseng wa Virginia. Ha o nka projeke o isa Virginia o sa ho sena communication e hantle hoba batho ba Mamahabane monana ba bona e le hore e tswile ile Virginia empa dipuo se di hlaha dire ke ya matjhabeng kaofela. Le councilor le tlile setjhabeng sa informa setjhaba hona le project e tjena e ka hara setjhaba se tlo benefita batho ba le ka le go ntse rena le crisis ka hara motho ya employment. So suddenly maobane so tla post gore wa launchiwa Virginia o sane sola ele project e tlameleng e etsetswe Venter le location a teng e favor rona. Ge le mmasepala wa matjhabeng wa tshepisha badudi ge di projeke ka moka di tlo gola badudi ba matjhabeng. Re buile hore priority ya rona ya pele ke infrastructure ke local economic development jwale mesebetsi ya qala jwale matjhabeng since our investment summit. Hona le ya pele ya gas over 20 billion hape hona le ena hape ya 3 billion ya solar hona le nngwe hape re tlo e launcha haufinyane le yona ya 2.9 billion mo watt 4 go ya ka demarcation Melodini mara ka lebaka la hore re masepala o le mo masepala wa matjhabeng o serva batho ka ba ai kaofela ba matjhabeng ba Melodini Virginia ba Ventersburg Mahabane ba Henneman Phomolong ke karolo ya baai ba matjhabeng. Go lebeletswe ge dipeeletšo tša ditšhelete ka matjhabeng di tlo thuša ka go hloma mešomo. Masepala wa hlaloša ge o hloka khutšo le maemo ao a lokologilego go ka tšwetša pele tša kgwebo. Ishmael Modiba, ditaba tša SABC, Mamahabane, Ventersburg. Baagi ba kwa Limpopo ba na le dikgwetlho ka mabokoso a dimetara tsa motlakase ga ba kgone go tsenya dinomoro tsa motlakase mo mabokosong ao. Seno ke jaaka letlha la bofelo la gore badirisi ba fetole dikhoutu tsa dimetara tse di duelelwang kwa pele le gaufi. Mme wa bana ba bane Phoshi ya Matsimela o dutse a hloka motlakase tekano ya go gagabela go kgwedi. Gabiale o šomiša mollo wa dikgong go apea le go ruthetša meetse. Matsimela ke yo mongwe wa maAfrika Borwa ao mapokisana a bona a motlakase a hlokago go tsenywa nomoro ye mpšha goba go beakanya leswa gore a kgone go amogela motlakase. Ke na le 2 weeks ke ile Eskom e re fihla kua bana re signisha dipampiri ba re sepelang le shibo re lahlile bana ba tsoa ba ya sekolong ba tsoa ba besha mollo ka masa. Go le bjalo magologolo a batho a gerege dikantorong tša Eskom ka leboa kgomo le go hloma merala di ye metelele le bona ba itemogela bothata bjo bo bona la go kare bo amanaga ka bophara. Ba bangwe ba bona ba re ba hweditše dinomoro tše ditelele tše tharo tša go fapafapana morago a go reka motlakase e fela mapokisana a bona a motlakase a gana nomoro tšeo le ge ba laetše gore ba di lokele mapokisaneng a bona. Ke go tloga ka di 3 tša Mei le gana jalo ke sa no dula lesofing ka re ga malapa menatlana le malana di senyegile re lahlile dishebo ka baka la motlakase re ba re thushe. Moabi wa motlakase Eskom o re badiriši ka moka ba šomišago mapokisana a motlakase a Voltex le go thoma ka dinomoro tša lepokisana tša 22 tee senyane ke gore 2219 a nyaka gore mošomedi wa Eskom a tle ka sebele le go beakanya lepokisana leo leswa le go atšhela dinomoro tšeo di ilego go dira gore
a kgone go amogela dinomoro tša mohlagase gape. First 4 digits ke 2219 yeo mmithara e ganana le voucher tšela tše pedi di-kitchen token tšela tše pedi e hloka gore motho a tle ka ga customer a tla mo reprogramele mmitara ola wa gagwe gore o kgone o amogela di-kitchen token tšela. Eskom e tiišeleditše gore kgato ye ya go beakanya lesomapokisana ke mahala le go ipiletša go badiriši gore ba hlokomele dikebekwa tšeo di ka šomišago se go hula batho. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Bodutlulo ga Mathabatha. Motho tso di ne di le kalo tsa segonjono se le ba le go ikgolaganya le rona mo YouTube, Facebook, X le WhatsApp. Ga se latelang ke a sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae. Ga jana go go tlogela le ke le bogile kgaja ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana ga tmona go nyetla sala sentle. Tla ke go leboga ke eme mogaetso madume a re bana pona le pele ya maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso go bontsha fa go tla itemogela pula ka diperesente di le 30 ka kwa profenseng ya ka kwa Eastern Cape ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya Eastern Cape. Mme re lebelela mo tsatsing la ka moso teng go tla itemogela pula e matla ka kwa profenseng ya ka Western Cape mme go tla thiba ka kwa profenseng ya ka kwa Northern Cape. Re lebelela mo tsatsing la ka moso go tla na le diphefo tse di matla ka kwa profenseng ya ka kwa Western Cape mme go tla go apogile go rala di province ka bophara. Re lebella digrata tsa rona tsa di temperature tsa maemo a bosa ga re lebella province ya Gauteng Pretoria mo mosong e tla beke mo go digrata di le 7 mme tla thutafala ka digrata di le 22 Johannesburg yona e tla beke mo go digrata di le 21. Re lebella province ya kwa Limpopo teng Mosina mo mosong e tla beke mo go digrata di le 9 mme go tla nna mogotenyana ka digrata di le 27 Thohoyandou yona e tla beke mo go digrata di le 24. Re lebella province ya kwa Mpumalanga teng e Malahleni mo mosong go tla nna tsiditsana ka digrata di le 5 mme tla thutafala ka digrata di le 20 fa Secunda yona e tla beke mo go digrata di le 20. Re lebella province ya kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi mo mosong e tla beke mo go digrata di le 14 mme tla thutafala ka digrata di le 28 mme fa Richards Bay yona e tla beke mo go digrata di le 30. Re lebella province ya kwa Eastern Cape teng Komani mo mosong e tla beke mo go digrata di le 8 mme tla thutafala ka digrata di le 19 fa Eastland yona e tla beke mo go digrata di le 22. Mme re lebella province ya kwa Western Cape teng Riversdale e tla beke mo go digrata di le 21 fa Mossel Bay yona e tla beke mo go digrata di le 22. Re lebella province ya kwa Northern Cape teng Springbok mo mosong e tla beke mo go digrata di le 7 mme tla thutafalanyana ka digrata di le 16. fa re lebella province ya kwa Free State teng Welkom e tla beke mo go digrata di le 22 for Kroonstad yona e tla beke mo go digrata di le 21. Mme re lebella province ya North West teng Toska mo mosong go tla go le tsididi ka digrata di le 4 mme tla thutafala ka digrata di le 25. Mme mogaetso ka gore ya le go tswa ka magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong ya tlang a nne boroko.